Lorong dia malu karena insert nebe orasnya assisti hela programa TATOLI aktual ba edisano hinian. Dadaune ami ha Câmara Eclesiástica Dili hodi acompanha declaração hosi arcebispo arquidiocese metropolitana Dili, Dom Virgílio Kardeál do Carmo da Silva. SDB nebe se foi mensagem liga ho celebração Semana Santa nebe ohin kalan sarani Católica Timor-Leste inclui mundo tomak se celebra Semana Santa hafoin halo jejum durante loron hat nolo maluk sira tatene kona-ba mensagem hirakne mai ta assisti hamutuk conference dan prensa nebe lawi ha Câmara Eclesiástica Lesidera Dili. Iha mate siralet ema nebe morisela. Feto sira betau hakruk barai wainhira ema sira dehan. Tansa imbuka iha mate siralet ema nebe morisela. Nia morisia zona imi lahanoi buat nebe nia dehan ba imi wainhira nia sehela hamutuko imi. Feto sirane babuka fali Jesus iha mundo mate siranian. Jesus la iha neba. Feto sirane tau kno hakruk barai. Husirai sirlahet na resposta babuat nebe mai husileten. Ida nemos pergunta nebe itahalo wainhira italakon ema nebe itahadomi. Hanesan feto sira nebe iha Jesus nia rate itamos la iha coragem fodi itane ulun nune ita se lahet na resposta nebe los. Neduni laosa kruk mai be foti ulun. Hateke baleten, hateke balalehan. Husileten setan resposta. Tansa imi buka ia mate siralet ema nebe moris. Nia ema moris. Moris iha nia. No iha nia iha moris ida nebe lahatene mate. Mate la iha tankbit atu sobu moris nebe iha nia. Tamba nia iha kbit ida eterno no immortal. Imi ida lahanoi buat nebe nia dehan ba imi wainhira nia se imi let. Los duni. Feto sirane nia neon na kloke ba Jesus nia lia menon. Maroma koan ema se saramba ema atliman. Ema se hedi nia ba cruz. Liu tiha lorontolo nia se morishias. Feto sirane mos hanoi fali buat nebe nia dehan. Moris nebe saran tamba domin. Se la dodok. Se la at. Mai be moris. Nia maili husi mundo ida matenian atau hamamuk mundo ida matenian ho mundo marau makninian. Wainhira nia tama iha mundo mate siranian ni hatama mos moris ida immortal. Katak mate la iha tan ona kebit. Agora iha deit mag mundo ida marau maknian. Mai tahanoi fali Jesus nia lia fuan. Ema be hakarak soi nia moris se lakonia. Mas ema nebe lakonia moris tamba hau se hetania. Ema manan saída hodi manan mundo toma mas be lakonia moris kania bele trok kania moris ho saída. Ema ida nebe ita hotu buka hadomi tebes mak ida nebe ia moris. Nia ma Cristo. Nia ma causa no razão ba ema sarani ida nia solo. Tane ia lorong hat nulu ita sarani sira haderaan. Halo jejum, abstinência. Halo dia bamalu, liu se caridade. Halo oração, harohan. Magdalam ba ita sarani atau hola parte ia festa bot. Jesus morisias ninian, mak ita hotu ninia esperança. Maluk do bensira. Dalai datan solok nebe los hetan ihne. Ita solok laos tamba buat nebe ohing o iha aban seinaben. Mai be tamba larametin iha maromak. Nia makitan esperança. Esperança laboso. Solok Mauritius idane makonvida ita Timor ansira. Sarani ida atau foti tani ulun. Loke tane matan. Hatene hare buat nebe folimbot. Buat nebe as. Buat nebe furag.
no buat nebe dia kliu ia moris. Idane maksolok ida mai husi Jesus Moricias. O Espírito Jesus Moricias nian hawakara hatoo hau nia boas festas Santa Páskoa 2025 basarani hot liu batimoroan sirahot laos de tia railaran mai bemos sira nebe tamba serviço estuda e balumos tamba moras nebe namkari lemorai e mundo hak solo que Jesus Moricias tamba ni hadomi o tansa o buka iha mate siralet ema nebe morishela nunemos buka tu hadomi na fatin hamrik meti na fatin no larang meti na fatin bamaraomak ida morishnian. Obrigado. Sebela belal tam versão badak ida dir. Ida oine naru. Ida oine serna bahakara khatung na kono versão badak kala 2 minutos sana e datang. Depende ba imi hili da nebe. Pronto. Páskoa ma convida ita Timor-Leste sirahoto sarani ida atu fote ita ulun loka ita matan hatene hare buat nebe folimbok buat nebe as, buat nebe furak no dia kliu ia moris. Idane maksolok ida mai husi Jesus Moricias nian. O Espírito Jesus Moricias nian, hawakara katoha nia boas festas, Santa Páskoa 2025. Ba sarani hot. La osdet ia railarang mai besira nembos ia liur. Tamba serviço, estuda, balung moras, nebenam kari lemorai ia mundo. Hak solo que Jesus Moricias tamba nia hadomi o. Tansa o buka ia ema mate siralet ema nebe morishela. Nunemos buka tu hadomi na fatin, hamrik meti na fatin, no larang meti na fatin bamaraomak ida morishnian. Obrigado. Maluksir hanesan ohini ita acompanha conferência de imprensa husi arcebispo metropolitana Dili nebe husu basrane sira atu ia tempo semana santa né tempo ida dia aktivis basrane sira atu mantém hakmatek pas nune bele haklean ka hametin fiar nudar emasrane katolika liga ho fiar ka religião o in nebe dadaone hahu influência serane sirne fiar Timor-Leste arcebispo husu ba serane sira atu matan moris neonain nune bele hametin na fatin fiar hanesan serane katolika nune mos atu hametin kultura no identidade timor-wanian hanesan religião katolika nune maluk sira lori equipa neve serviço ba programa TATOLI actual ba edição ohinian atau lorandiak e adeus.